بسم الله الرحمن الرحيم درس تشابان اجيغا بون درس سابوي اجينا بون در كاسو سباتون إذا نسنغ درور تشابان اجيغا اجينا هلا لي ويقال نبي كد إذا كنت سألاتك أو دون سيركانو نبي سألاتك تقر إلى إرتي أن من صدق الرسول أنغون جندون لا دون في كل شيء كلا هونده وجحد ويد وجوب الصلاة وقت الجلد سيدا هولي إنه وند أن دون باق دوين دي دونا دون كو أنو برفيود هيدا هولي وند أن دون كافر كو كيفيرو حلال الدني دقي لجيجان دون كو بالإجماع كو يفتل كرم كو فون فتل دون وكذلك قولنيك إذا أقر سنة دون كيرتك بكل شيء كلا هون كون لا أدكم فبو جبا وكيرتو سلغول مون إلا البعث سيونا أمت الباو مايده وكذلك قولنيك لو جهد ستاي ويدي وجوب وقت صوم رمضان هو سومي لا يجحد هذا ɗum ɗo yeddetaake ɗum ɗo no fottana yeddetaake wonde oɗo ko o keefeero wala tahtalifu lmadahibu lurra madhabuji ɗin fihi e fii oɗo wonde ko keefeero fii on ɗum haɗi lurre wakati gom ɗi nataba bihi qur'an wowli fii mum ala ka lurre hannde kadi kama qaddamna won feƴƴirɗen noon ɓaawa ɗen aaji ɗe jannguɗen en filloyte yoga e majje jooni فمعلوم أن التوحيد نتوحيد هو كدوم أعظم أولي مولد فريدة فرلة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعد أدي وهو توحيد أعظم أولي مولد من الصلاة جلد والزكاة الزكاة والصوم كركة والحج حج فكيف كهن إذا أنسي فكيف كهن كان إذا جهد الإنسان سنة يدي شيئا هون من هذه الأمور إما رهيد فيها كوج كفر أو يدي لنهم ولو عمل بكل ما جاء به الرسول حيث أقول لي كلا كون لا دوم أدي حيث يدي تنغوت أدي أو يدي إلين وإذا جهد التوحيد الذي هو كهن نون ستي أو يدي أن توحيدي هو توتر دين رسل كلهم كو دين دندان نلادي كو هون ونري لا يكفر أودو يدتا سبحان الله سنري ودني الله ما أعجب توسن ودي كبري هوناد هذا الجهل بيدو مجره انظروا مجرني أخي ويقال نبي أيضا كان هؤلاء بيدو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ɓeɗo wondi ɓe nelaɗo allah ɗata luuɓe haɓi bani hanifa wakkati gomɗi aslamu ɓe naatino l'islamu ma annabi wondude annabajo sallallah sallam e fe annabajo on wahum ɓen yashhaduna an la ilaha illa llahu hiɓe seedi wonde ala reteɗe ko hina allah wa anna muhammada rasulullahi ɓe no seedi wonde muhammad ko nelaɗo allah ويصلون بجولين ويؤذنون بندنين فإن قال سكن سيركومية كصحابة بن حبيرنا بن إنهم نكمل يقولون بيا إن مسيلمة نبي كو أن بعد كدو ودي فحبا قلنا يودن أيو إلا وعلا نه هذا هو المطلوب أو كدوني كدا باكم فاني جونكي دبا أولاني سيديو إذا كان في تجيلاتك من رفع بانت رجلا غرق إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم ستاوي مو يتي غرق أو كلا في مو فالر نلاد كفر أو هيفر بي وهل حردك ماله جود مكو ودمه جود إجي مكو ولم تنفعه نفتام الشهادتان سيدي دي ولا الصلاة جلد مكو نفتام سبو أبانتي فالر غدو ها هيوتي فالر نلادو او هيفر بي فكيف كهن ننجوني أوا بما رفع بانتو دو او ويتيدو شمسانا
o ɓantuɗo wiyeteɗo samsana aw yusufa ma o ɓanti yusufa aw sahabiyan ma o ɓanti sahabajo aw nabiyan ma o ɓanti annabajo ila martabati faade e martaba jabbari samawati wal ardi dundaranko jokkanmo e leydi si tawi mo ɓanti goɗɗo valeur nelaɗo heferɗi joni noon mo ɓanti goɗɗo noon valeur Allah wa mo ɓanti goɗɗo ha yoti valeur Allah wa honno wiiɗa ɗon subhanallahi sena dowɗoni Allah ma a'zamu sha'anahu taw sino woodi ko ɓuri mawnude fiyake Allah kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamuna ko ni Allah notirta e hoore ɓerɗe ɗe ɓe anda goɗɗum ɗum ɗo kadi ko jiɓayi maɓɓe gooni yo Allah hawrni sawaba yimtoɗen karama ko men ɓe maaki wayi gaal no wiyane oɗo neɗɗo sirko kadi ida kunta si a laatike hiɗa qirriti anna man saddaqa rasula on gonginɗo nelaɗo on sallllahu alih w sallam fi kulli shay'in kala hunde wa jahada o yeddi wujuba solati waɗɗagol julde siɗa hooli wonde annahu no oɗo kafirin ko kefeero halalu daƴiɗo ƴiƴam wal maali e jawdi bil ijma ɗum koye pottal karama ko ɓen hay goto lurra wa kadhalika ko wana noon kadi no fottana heferɗugol neɗɗo ida aqarra bi kulli shay'in si o ɓirtike piiji ɗin fof illa albasuna ummitagol ɓaawa mayde allah daali za'ama alladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma tunabba'una bima amiltum wa dhalika ala allah yasir wona andirɗen firo on ɗon aya ko ɓaawo wa kadhalika wona ni law jahara si tawi neɗɗo on yeddi wujuba sawmi ramadana waɗɗagol lewru suumayi wa saddaga o gongini bi dalika kullihi ɗum ɗo fof la takhtalifu almadahibu fihi defte ɗen no seedi windori ɗo on ndende moni janngude ni no windori noon wa kadhalika law jahada wujuba sawmi ramadan wa saddaqa bi dhalika kullihi la takhtalifu almadahibu fihi wa qad nataqa bihi alqur'anu kama qaddamna ɗum ɗon kono mi fontiren ni amma nde mi attino janngude nen naane ko windi e mayre wa kadhalika law jahada wujuba sawmi ramadan la yujhadu hada ayi donc are konde jokkaten ɗo ndaren ko ɓurata famade o yaren ɗon faddi ɗo gantinanoɗen mo haray ndene sakkitiɗen janngude ɗi mana nde wonde ka sarhu nden ɗon ko winday toon wa kadhalika ida aqarra bi kulli shay illa alba'th o heferɗi wa kadhalika kono ni law jahada wujuba sawmi ramadan si tawi o yeddi waɗɗagol lewru suumayi wa saddaqa bi dhalika kullihi o gongini dendagal ko feƴƴi kon fof oɗo la takhtalifu almadahibu fihi karama koɓe ɓen madhabuji ɗin malik ahmad shafa'i abu hanifa ɓeɗo ɓe lurra fi oɗo wonde on mo yeddi waɗɗagol suumayi ko kefeero fi on ɗum allah daalika alqur'ana ya ayyuha alladina amanu kutiba bimana furida alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun nelaɗo maki buniya al islamu ala khamsin ɗo ala ko lurre hande kadi nelaɗo janti tugal ɗen joyi ala woni ko lurre ɗon joni noon lurra hakkude karama koɓɓe wonde mo yeddi waɗɗagol julde ko kefeero ko honto lurra ko accuɗo julde ma accuɗo korka ma goɗɗum ngo hara himo hayfini fi'i mum hara ko ka derfere o acciri ko ɗum lurra amma ko heddi si on ti wi wona farilla ɗum no anda ko kefeero ko won ɗum haɗi lurre fi mum ɗiɗo waqad nataqa bihi alqur'an kama qaddamna qur'an haali fi ɗiɗo fof wonde mo yeddi awa allah daali
innal ladina yakfuruna bi ayati llahi innal ladina tawdina ben yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila alla dhalika ulaika humul kafiruna alla watti don kadi haqqan o watti don kadi wa a'tadna lil kafirina azaban muhina to ala hande kadi hunde ko yedde karam ko men be maki fa ma'lumun no anda non anna at-tawhid huwa ko dum a'zam puri mawnude faridatin farilla jaa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam onelado addi wa huwa ender farillaji din fu ko tawhid on buri mawnude en jangi dum bawtode wa huwa a'zam min as-salat ko tawhid buri mawnude julde wal zakat was sawm wal hajj dum do fu sikki wala fa kayfa ko honno idha jahada al-insan si tawi neɗɗo yeddi shay'an hunde min hadihi al-umuri immorde ido piyakuji kala neɗɗo yedduɗo gotum e nder ɗiɗo limtaɗi kafara o yeddi kala mo jaɓali waɗɗagol ɗi ko o keefeero walaw amila bi kulli ma jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam hay sinum o golliri kala ko nelaɗo addi kon en tant que tum himo yeddi waɗɗagol mum ko keefeero wa ida jahada at-tawhid ko honno non joni si o yeddi tawhid allazi on tawhid huwa ko o woni dinu rusuli kullihim dina dendangal nelaɓe la yakfuru o yeddi heferɗirta ko hon ɗum noon hatta waɗo heferɗa subhanallah senade wodani allah ɗum ɗo ko kaawe ma ajabu hadha al-jahali taw sino ɓuri mawnude e nde ɗo majjere goɗɗo yedda waɗɗagol tawhid mo tawatara dendangal nelaɓɓen ko ɗum ɓe haddi wama arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mo yeddi ɗum ɗon noon allahu akbar wa yuqalu aidan o neɗɗo no wiyane kadi haulai ɓeɗo ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo wondi ɓe nelaɗo ɗatalu ɓe haɗi bani hanifa wa gari gom ɗi aslamu ɓe naati l'islam ma'a annabi wondude annabajo on sallallahu alayhi wa sallam wa hum ɓen banu hanifa yashhaduna an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah ɓe gonguini ɓe siidi on mamru ko nera allah sallallahu alayhi wa sallam wa yu'adhinuna wa yusalluna ɓe noddinay ɓe juulay fa in qala si kañum keefere wi'a innahum no kamɓe ko addi yoɓe haɓe yaquluna ko addi haɓe ko ɓayde wiide inna musaylamata nabiyun musaylamata ko annabajo faqul wi hada huwa almatlubu ko ɗum woni ko ɗaɓɓuno ɗen kon ida kana man rafa'a rajulan si tawi laatike on ɓantuɗo gorko ila rutbati nabii faade martaba annabajo on sallallahu sallam kafara o heefirɗi wa halla maalu wa damuhu ƴiƴam makko yawde makko dañi walam tanfa'ahu nafatamo ash-shahadatani fi o wiimo seedi e allah ko reta muhammad ko nelaɗo am nafatamo wala salatu julde nafatamo si tawi en jaɓi ɗum en jaɓi wonde oɗo heefirɗi ɓaawo ɓanti goɗɗo valeur ha hewti valeur nelaɗo fa kayfa ko honno noon bi man rafa'a on ɓantuɗo o wiyete Samsan mi annda qissa makko mi annda fus ko yondire Samsan aw Yusufa ma Yusuf hay oɗo kadi fus mi annda e qissa makko aw sahabiya ma o ɓanti sahabajo aw nabiya ma annabajo o ɓanti on ila martabati jabbari samawati wal ardi o ɓanti on faade e martaba o Allah dundarankojo kammo e leydi subhanallah senaɗo waɗani Allah ma a'lam sa'anahu taw sino ko ɗum mawde fiyake makko ɗum ko mawningo Allah faanda ɗon kadhalika yatba'u llahu ala qulubi alladhina la ya'lamuna ko ni Allah notirta e hoore ɓerɗe ɓe ɓe anda yo en andu wonde karma ko min maaki no wi'ane ɗeɗo heferaɓe si a gongini wonde on mo gongini nelaɗo ɗum ɗo kadi noon ko jaababuye ɗimmo on
wonde si on tigi irtike waɗɗagol julde e zakka e korka e hajju e immital fof si on ti yeddi waɗɗagol ɗum ɗo fof haray ko kefere ɗen fottani ɗum ka hay so irtike kala ko adda kon so gongi tungutoyiɗo ko kefere joni noon on noon mo yeddi tawhide ko tawhide olle ɓuuri mawnude dendagal ko Allah addi kon na on no ɓuuri foddude heferaku ko on o wiyeteɗo kadi ɓe golleño wiyetego kadi Banu Hanifa ko ɓeɗo woni ko jaɓi mo o wiyeteɗo Musailamatul Kazzab o wi ko annabajo kanko kadi ɓanelaɗo fatiki o wi kan kadi ko annabajo toon baltode koye hay jamanelaɗo tode o wino ko annabajo ko on tum o haɓaka e jamanelaɗo ha ɓawo fa fensina Abubakar Siddiq o haɓa o wi ko annabajo kanko kadi yimɓe makko jokkuɓe mo ɓen e mum sahaba ɓe yehi haɓoyɓe mayreji ɓuuri waɗi ɗon ɓeɗo ɓe haɓama e hoorele ɓe juule ɓe andi ko Allah rewete hiɓe andiraɗo kadi Muhammad ko nelaɗo Allah ke kadi hiɓe andi koɓe wi joni on ɗon kadi ko annabajo ɓe yedda wonde mamɓe ko annabajo hiɓe jaɓi ɓe itte jakke ɓawi fiji ɗum fof ko won tum ɓaɓe jaɓi Musailama ko annabajo yiƴam maɓɓe ɗan dañike joni noyi tawiɓe ɗo wonde ɓayɗon seedi ala ko haɓɓilata kona Allah na on julɗo ɓe ɗum ko gonga noon tum a yeddi tawiɗe ba kefere tite o hooli ɗum o wi yiftiki o wi kanko ko ɓa ko waɗi ɓeeɗo haɓa ko ɓaɓe waɗi wimo Musailama ko annabajo ko ɗum waɗi yeeto no gasi ko ɓaɓe wi Muhammad e kam Musailama ko annaba ɓoɗi ɓe haɓa nden ɗon fenade ɓe jiija maɓɓe ɗen dagui jeyno ɓe dagui joni noon si tawi noon on tigi rewi goɗɗo pilade ƴetti goɗɗo waɗimo pilade Allah oɗo kam fonda haɓede ko ɓuuri foddude haɓede wallah